gihon asokoira sinulundaw kadako tongo Yesus nasol gihon kadako tongo samdilo di Yesus. Kaya sunong kasuabon kumadati din sanan, kanaw misisa to kan iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan surga, kung sikaw na kasuabon na bayan no, insan pod kapag yung payahay, umantad piyamungan niti, kung sikaw to nuno na pa'y away andahay nga, manahak dot kain samakan om kagiratan dahay kumadya. Tinasambayang na iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Yo, harot taon nilo. Urayan dito, mandi putulo at tulo ko. Okay, kasanong suabon kumadati din sanan, hukuman po din siya tidamot. Okay, kasabon na po ba yun nga siyaw na ko to alahid na ko na kaimpun. Asanong kapi, pero mutan dito, no? Andasan ko dadid, naditi ka tilambo sa bay na kang kuda, nga puji Tuhan, to mantad pangahakan daw, kano kasari ito kayo magyampay, isuang dat kay sisan dati da sumambayang kusabon na bay no. Kukuro tabar da kusabon bay no, alan sandat ay ang lidas to ko, asanong no ginawa dati magyampay da bay no, okay? Mamigang hindi kasari dila suang. Bay na po anaruh to mo dito pelajaran dati nga kada dadi kasupan to di tanda ha. Mila dati intangan iti pelajaran isuang dat Kisah Para Rasul pasal 12 ayat kumoiso gisom dot kohopodom siam. Yakobus napatay Yakobus pinaydo ipiturus mantadapot gilan. Itino di panamarasan dati nga minangigit dat tuluh dat nokoydu mantado gilan. Pikiro-kiro ayat kumuiso. Pikiro-kiro antakan no pod di nga Raja Herodes mimpun na di siyo dot ay mongontok da piro-piro hot hanggang dilo to hinggon to kadilo piro-piro hot jemaat da antakan ni di may na di siyo suhuo dominay panangkap di Yakobus numan suhod mamatay Yakobus tampinay di Yohanes aylan datid isiyo na patingan numan patayod magunad gayang sayra na pod oreta na gayang nga teko dangol nga ino po handaman dati numan isiyo di pancung numan putulo oliyo sayra na po nakita siyo may agalidi dot iri na po nga korohian di tulun nga dahudi may na di siyo patilombuso iwan sayan daw miyampay daw minanuho dot moy pagano di piturus antakan na po di nga ikaw mo yan dot hari raya roti tidak buragi poy duon dadi nga mimbalakas hindi siyo ki kaya iti po nga gangguan ay puro yan takan may siyati
Undolihan no gilaan di siya. Oh, kasi agang audilo. Ino pa dihi kapagulo numan di siya patayo dahilo nga Yakubus. O numan koroto. Kinorot. Ino pa imana kahukuman nilot kamoy mongorot it hukuman pancung. Iho no pa kapuriman ki. Tok mongorot tagi manok nga kadang-kadang kot takoy da kasap. Manu nondo sisibot tilo ilo nga hilo indo intandot it intangan lagi nga osyanan to koy mo nga suway nakantolot ilo nakantod kadang-kadang kat dati iyo ti papajalan da tugas kori ka tilo komanda tugas ino pahit tulun nga dahudi nga orohian sairan pod ino po tulun-tulun da kinorohingan panano da kinorohingan ingoriton te ko Yakubus no panganuman patayo orohian nilo mantad ko orohian nilo itih pamahak kangamitih kadi di Herodis yelo no matigalat uwawoy on ngay iti pemimpin gisampiat dendo nga iya di iti tong YB no po oritan saira no pod harohit tomodon do ikorohian oritan da tong ulun iri nongon rikoto iti no pod dahem isu tanah di gulpo nga dondo nga iti kasari iti bo saira no pod oritan at kamoyen da tanah ori kotot mengundi bah iri nandahit dipolitikkan nandagi sakiroh dot nuno hinadako hinapinampak no isu ampangan isu ampangan hinadako di gulod orarongaw ko iri no ngayon luyud isu luyud Herodis mantad ko orohianit tangulun dat ay manahaki siya panguhupan do mo'y panginggor iti depanan udah kinorohingan bah iri na dit ko kita siya korohian dit tangulun ni Yakubus numan patayo may nakagusyo tangka po ipiturus numan di piturus paswangad hirigilan ikamoyondot ino paigilan ni dinga 4 rogu hinggod harohot 4 mantamong tok ino pakagwi komanda 4 mantamong nga okon ko pinaswangam numan kunsiyay okon ko yun di ipiturus po nga ipili tandit mantamong daw mantamong nga hiri kumayo na po siyo kumayo na po di Herodis nga katalib na po Paska manunda siyo patagwangad itulun ko gumuan iyo di dadit asarosilo kumayo na po nga mo nakingaran-ngaran no sila tilo jadi iya no di piturus sa numan paswangad igilan nga dila ayat inti dati nga inapohit umat Tuhan jemaat miampay da aparagat temanambayang di siyo kinorohingan tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi dong tuang padit ay amu pa Herodis na igitan ni Petrus damay taguang tulun kagumuan Petrus na padit tinga nakodop
minodop da ipili tandi dua tulundat saudoridi. Dua saudoridi miampai da inapoy longon di siyo nga nakagasan. Pinongogos nga ako nakaalang-alang rantai. Om suway kairi suway ka it miampai di siyo da hirigilan haron ikadaw himantamong hirid totobon di gilan. Om okon nako pintamong nga sanging kunsi ngayon o girot. Ayat kumaturo. Sigog kanapom ingka kata sangulo ng malaikat kinarahingan isamok di Petrus. Om nulinaw miyampay binabang kanulinaw dahiri kinayananidi. Ngo na di malaikat kaya o i Petrus ki. Kamato ki. Ngo siyo kamawo. Miyampay do minoboros. Posik kopyo. Posik kopyo. Sayra na po nakaboros at bangunlah segera ka. Nga ino po di rantay di rilongon di Petrus di nga naratu. Naidu. Nahundok. Kumualo. Om boros di malaikat kumadaw. May kagasay tawak nu. Gunoo ilot kasut nu. Om may na di Petrus. Pawon saya it pinanuhan di malaikat idi. Adi malaikat may rasuk ko inarasuk nu. Jubah nu. Om tanud doho. Tanud dadi si di malaikat idi sinumaliwan. Om ay siya na kailo. Dot nunuhi winon sa di malaikat idi. Nga otopot kapyo dot ay nakwentalang. Andasan na po di Petrus om iri na po nga nipi. Panglihatan. Di hayalan ka pa yung kuro. Kumanta ka na po nipi. Pengkuro ko. Kumbal kayo di kapuriman nga maginipi ma. Kakito kau di nga kapuriman ko ma. Kubasa na po iti di nga pinodopon. Kakito ko ndo tulun ndo tangga ayo may rikot. May pongonsit dia. Nga mongonsit madi may iliho ka ni kanuno. Tok mumbal ka naming kuruhod. Kapuriman ko kakito kapuriman. Anda sandi Petrusam iya diha away andaw. Ayat kumuhapod. Sayra na pod nakawaya ilod dit. Soldier kumuiso. Kumaduo. Om gisam na nakarikot na hiri kamuyan dat titigawon do bosi. Irumikot da hiri bandar, hiri kota. Ina padihit titigawon ni dinga minukabot sendiri. Montak dia lo. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sayra na padhiri saliwan, iyalo na padidinga minamanaw, gisom bahiri dompok, om sigog ka na po hom, tangkiaday na di malaikat ti Petrus. Sayra na po napurimanan di Petrus. Kadis siya di, kailaay kunigidid otopot kopyo, dat kinarahingan na po nga minanuho di malaikat daw, damay panalamat daho. Mantad dilongan di Herodes. Om nogi o insanan imanimanan di tulun Yahudi. Tokoy. Ako'y dayo ko siumbala kawaya daw miya galilo. Siumbala ko ida kawaya nga akon makagilon.
It ino po'y tanganganak po masaro ako mumusorod ay hitim modok kopwasik ko swabon nga ilo nasuway kini yun asaro ko kusorot yun di tanganak po nga iti na po nawayan di Petrus nga ato po ti ko pinawayan ni siya andasan di siya nipi mo ginipi matuti ka ino po ganda yung mongilo to kakadid ato po kamo nga kanon no tilo gi mongisaw po tilo topot kati haro na nga kano nga mongilod nipi ko okon otapot na kapiyo pahingkukuro hakwa sa da kinarahingan na nakita Petrus antakan na hirigilan no got darantay kodopit soldier man tamong nga ay no posik irantay nga ratu to mo da po mantad hirilongon ino pohit totobon doay andilo nga aw kabani intangan no po dilo gi mihagali ay ukaban sumisip matudilo ko pahingkuro elastic man ko pahingkuro lagi ingko na diri may to ka intangay kago ayat kahupod setelah mereka melalui tempat kawal pertama man pemalayu lagi dan tempat kawal kedua sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Tok. Nga ilo na pakomanda terbuka sendiri nga ilo pintu kota. O kon ko pintu idigilan. Kon ko titigawon digilan. Kakikita na ino po di nga sumisip tu dilo ko miagali di halimunan. Wayat tilo nga kalapus. Tokoy. Siumbal na di tilo. Ako kuro kapuri manan da tilo. Sayra na pot intangan da tilo. Ayat kumulimo. Nakuro tu nakari ka ti malaikat. Nakita dati tetapi jemaat dengan takun mendoakannya. Korikot di malaikat nakuro man tadi sambayang di jemaat ngay mimbulay na dituhot datin o buli ka manambayang katulun da suway buli ka kan sada buli saro ta kay manambayang nga tuhot na pa sumusuhot simbaron ka kinorohingan simbaron ka kinorohingan manambayang to katulun da suway intangan to kano pa tinawayan di Petrus nakura tu amo nakura tu asim baron nga haray makasari nga ino pa'y nga dahilo ipiturus no pati nga o sa tiya nagay kumakinorahingan ino pa dihit mimbulay isuang katuhat dati tinga simbaron ninang ko kinorahingan da sumambayang to ko ditulun dot kapiyon to kidong kinorahingan ako boboyuhon intangan to kano pa ipiturus sinambayangan nila jemaat ngay nuhu panik kinorahingan nga napadilo nga ipiturus na po nga ogirot ti kumakinorahingan paingkuran dahit ogirot sambayangan dati kumbala insandat isuanggot perbincangan grup WhatsApp sekolah sabat kano pa di Elda Kalyun paingkura ka di manambayang kat kapagalan contoh lah iho mo ginom mimpasa ako mo ginom boro bisan ako sumambayang nga mimpasa ako mayo mo ginom ako sumambayang intangan to kano pala di Petrus sa nawayan sambayangan ni jemaat daw nga ipeturus pa nga asatiya iku makinorahingan okon ka asado
Misteri na misteri ladngan kapya imbulaya iki. Kamoy na padilo nga sakira na pod intangan ta kalonawaan di piturus. Sakira miagal ka tulun da sumakit. Monatas ta ka sumambayang sebagai kaum balutan tay ka jamaat. Nga ina pa sambayangan dati nga giro tid isuang kaboras kinarahingan. Ila di piturus ilo bo. Ina pa di mintalang tuhat dati nga paingkuran dahit olomok isuang kebenaran nga sambayangan dati. Kaguli ikato siya di tumitik. May dati pati lambuso ang palagasan na asilit tuhat irigi. Ayat kahopodam 2. Ipeturo sa padinga miagal din natagakan na pamusarahan na taruhay. Sayra na paminamusaraw siya aruhay, ayat kapadam 2. Ongay na di siya dahil walay di Maria, tina di Yohanes. Hinggad irinitan, retan ri kagum Markus. Hinggad hiri na padinga, agumutulun da tumimu, sumambayang. Ayat kapadam 3. Sayra na pod, numandi siya karuto ko, pintu gerbang idi, rikot na sangulo na tandu, ipinungaranan dat rode. May pangilad, isay malo ka. Haramatu gadit, luang-luang kat pemaligan dat isay madilo kaki. Ayat kapadam 4, nga, tilambusan natutunan ni siya boras si Piturus. Nga ina pa susuay di rode hitik. Karangaw na siya boras di Piturus. Mantad ko kataadan di siya asin man o kabait. Ipinto gerbang di. Nunuman di siya. Suang nagi siya dari walay. May siya papimboras so kumadi kagumuan ngay. Kano pa daw nga hinahipiturus ka. Padam 5. Kadelo kumadi tandu di. Nolibabaan kay mo ti. Mongko libaba ko diya ka. Nolibabaan kay mo ti dindo ka. Nga ay kano pa di tandom otopot mo ti hinahipiturus ka. Kano po kago diyo malaikat ti mo ti dino ka. Isay na ko abin libabaan. Kumbal ko yung matihad abin libabaan dit hapod dagim 5 taon maturid di. So ako lampay kura ko pati alibabaan iti. Ikamayan dat di luar kawal ta kati alibabaan mo. Iamil na pususan. Kumbalo dila daman tamang kat Karabaw may suwang hiti kakampungan. Ito tinanaman da tangulun da paray. Pantamang nga deha di tabang ko. Kaipi ako na din har Karabaw. Columbus ako. Hudi Karabaw. Nakagod di tabang simbaron. Hinggolo. Nagidi usawa. Nandahit tadi dat tahuhuri di lay dan asaro na tiyan di apasik alibaban. Apasik nga mingka amatigari mintong gi alibaban. Tatamodan na gindan. Ay nakuro ko ka naging may panotamod. Haronon na boras nga. Ngon nakagu-usawod. Hinggolo ka. Nga anak kali baga kakitanan ti alibabaan mo. Nga haro nagiti alibabaan da ikapuriman. Ikaman ko na pa kapuriman nga. Imiagali kapuriman. Kapanaw nga
kapanaw hilo do mamanaw. Ay ko puri mandat paingodop. Haro no nga mantad ko nauruan na mo mamain di ka daw. Sakira na po main bulot pinamoynan. Main bul ni kalibabahan. Kombalin na ko piyad haraming kakat nga iyo po na dit pertahanan. Iyo po na di defend ki. Duman talobit bula rumikot. Orikot na hit. Nunuhi game did. Main nurid di. Ako di asaraw. Mantalobit tumalib. Talaban dati tumalib ki. Tok, iyo, pundo laman talom. Iti tangan ako ba, tanak ko nga, asarod alibaban. Mantad ko, kinopogoto dot mamain game mimiyampay dit. Kombolutan nga, oritan nga, nanday ngaran dilo, dihirid antakan ni alibaban. Alibaban pa siya, pakadada, ako polagosan, kundam. Oposik, kadang-kadang ako, koirak ko piyo nga kadada ako ngan usawo kombal lagi dad nakuro ngon uhatan nakuro tok itino po alibaba nam kamo tidak boleh bawa bincang kailok kamoyan kamoyan di lad nalibaban iti tando nalibaban ko mo tidindo ka ay isiyo ko piyo malaikat ti matudino haro na po isimbar gi. Nga ipiturus na po karuto kandisyan ming karuto kisya gi mantad ko tarus man harus ipiturus sa mga tuk sayra na po din dilo ukabay nga kokito dilo piturus tuk katugang ayulo tercangang-cangang katugang ayulo no kita piturus ay natangkapi siya di ka nga hinari dirid itaguangan domato ayat ko padam turu nga kadipiturus nuiti iso kanagi ka kadada ako kamatusyo ko yulo itino po isyarat to kadada ka nga iyoti kadada kan po dati nga yulo ilano maharo no yulo dilaid nga kakanto gi kadada may nadisyo poilo paingkukuro na ako kinorohingan dot minanghak disyo sinumuliwan mantado igilan boros disyo poilo no hitit nawayan ko kumadi ako bus tampinay nga dati saliwan na siyam okay nakagod isuay kinayonon ako ni katinumilambus dahiri jadi ilo na patinimungan nilo irinikot di Petrus ay ilo ko ngodop noraitan di hodid ayat 5 dot ilo na pa nga takun mendoakannya rati na pala tampinay nga tinumimong ilo sumambayang manambayang nilo mentok di Petrus saya rada ko swabon da swab tok no tingkaw di gilan no kuro ihumon di Petrus nga adi o kito yolo na padi nga song hotelo dot nunuh nang kudit no tumboyo kumadi Petrus no kuro madi Petrus tu ahino ino pa mantamong nga suway ko ipilitan ni siya di duohot ay soldier duo pot ay titigawon do Taliban
Haruman tamo nga diri sanging kunsi nga ayat ko padam siam ato kom suhu ano mo ti di Herodes sa magihum di Petrus nga ay no kito may na di Herodes suhu dat memori said di soldier minantamong di Petrus numahan patayo imantamong idi Petrus na pwede nga pa yung kuro adi nila nam hinggono nga kano po tim minesia dila di Judea hilad Kaisaria ang minion dahiri tok aga tumati tanggungan iti soldier mantamong gi so kira na pod atagak koidu itamangan no iya naman agat to la tugas dilo gi iya na tumanggung it sa kiro koidu itamangan no bah jadi tok olumi sa lanaway di Petrus iho nga siwaya ako tilo nga akon makay ingoriton it akon nakailo di Petrus to igilon nga kaduhong kad ila awayanam kuren po gi ino pa'y kalansanan dati nga tumbayaan to kod insan ta daw do sumano ay lanom akawaya to kay Mia Galilo nga ino po hit paintalangon dati ko timpo dondo nga ilot manambayang sayra no pod haro pogyanga tandot hingo no po painsuang nagid i-group WhatsApp dati nga haro no pa'y pagangatan da sumambayang kada toko dot turut mendoakan kada iyo dino nga ay ko piya sumambayang naku rito ko boros ako tiyo di naku mbala ko tiyo di haro na po hit uhupan ni hit manambayang iti dia ka simbar to konom turut mendoakan ay mas sumambayang kumbala ko tiyo di haro hi pagangatan sumambayang nga song kaka po hit pawasapon dati nga sumambayang makopyo kadad iyo longon no papimpusay tilo monopot ka sumambayang okon ko boros no nakurito ko boros ako dedi no ko umbala ko haro pagangatan sumambayang turut mendoakan ka boros yolo ay makopyo sinumambayang moid olihuan haro no po'y pagangatan dat ay sumambayang nuno di sala demagano konod ongo 1 minute 2 minute tumilambus ko sumambayang antakan ide ay alay diri kada ada iyon lo no teka turut mendoakan nga boros no mah manto kay monopot okay to sumambayang ing hopod no paharap pakyanuan pagangatan ing hopod to kada sumambayang okay to dati dot ilo na pakuwasa ila sambayang ila tanga jamaat nga agayo mantadi ditong Pinay haro na po'y pagangatan dot sumambayang pakyanuan at kambalutan uhupan to kono magihup to kono ino po di hit tuhot dati lo dilo nga paingkukuron nando hit na koin sadu mantadi kinorhengan sambayangan dati kaguli pa kamo iho nga ako kaylo ako na kaylo tiyadi hinodo kayo hitidahay hinggo no po asaro to kono tiyadi sayrad haro orikoton nununu pagyangatan sumambayang doa kalumpok ka tay ko doa bersatu kan di bayno gi papinsuangan to kono pasuangan to tingaran diam dia ka
intangan to kono pohom gisombo dondo ina po ipinsambayangan dati ay karikot ay koguli nga ngon na pumati di intay lo nawayan di piturus ina po hit sinambayangan dilo nga augiro ti kumakinorohingan akon kay olomok irinigid ay mystery kahandalo haro iso sarita dot asoro ko po di pira nagi taon ko di kapod di matum 5 taon ko di itino pa sa ulo na tina sera ginumaya hitanak di siya kusay impun na pod mantadi tanganak sambayangan no siya moid ogirot iswang katumbayaan sera da nakagaya ti tanak wago tanak no kusay tangkiad na di mantada iman di siya nunu na pahi kapasyan di kagumuan tanak wago nga irin kapasyan monikid ta daw sambayangan di sang ulo na tina ang paingkuran na ilaan harati kamon the diary iti tina pitulis-tulis sisiyod manambayang itanak daw pira taon kadi lebih kurang talun hopod taon di tanak kahalo na di molahing gisambot talun na hopod taon ay nakaguli itanak insanta daw nila ng paingkuro kokito na titanak iti diary di molahing main di siya sukayo 1 hari bulan 7 sinuang bayang montok kikuo 2 hari bulan gunoon ko pangaran di Jasman Gondolos sabay no 1 hari bulan berdoa untuk Jasman 2 hari bulan berdoa untuk Jasman 3 hari bulan mo nikita daw kokito na di titanaki diary di molahing daw ki tuk taubat tagidi siya di gisom ti kapatay nga ano ko taubat ti tanak nga yala na mo tapot ko piya kawinan sa iwon sa ila nga intangan ta ko na patit nawayaan dat pelajaran dati kaswabon bay no ino pa isinambayangan dilo nga iogirot okon ko napalid ogirot mantad ko ogirot ti piturus sambayangan dilo no hupan kinorohingan nga kudik kailom paingkuro hitit no nga katangkiad de kinorohingan mandati poswango sambayang nga ay basala bo ay kasalad manambayang to katulon da suway nga kaguli ka amo to kono po na kailom paingkuro nga borasa po di Eldo Kaliun paingkuro ka di manambayang kat minta tas ta kaya ti sumambayang mo no tas itulon mo ginom kasyo mo na tas ta ka sumambayang ino pa itulon nga ay say ko mo yun ay haragin hawa rumikot nila nang paingkuro mystery na tilo bagi mantad ditong pinengay iati no paditid ay sebagai pananud da kinarahingan ino pahi katumbayaan dati sera nawayan takotit nawayan di Petrus nga girot takonod iswang gaboros kinarahingan sera no pod girot tako sambayangan tako dit kombolutan ngay hari panguhupan da kinarahingan kumadati nga padi ay lanam haro panguhupan da kinarahingan kumadati dot toko ogirot sambayangan toko di kombolutan ngay adi nila nung paingkurit yan di tumano dapat nawayan pelajaran dati nga so pigirot ogiroti manambayang ogirot isambayangan kundi korikot tumuti di lumanok nga ino padahi kalansanan dati nga ay
patilambuson kasari na padatid posuang ke isambayangit kompinayan kombolutan kinaruhangan hali piat ilon pangano koin sadu mantadet panandudan kuma kinarahingan tumbayan ko tokon apasan lobi pwede muntok kumolohing om kumadi tanak teko itanak kumadi molohing nga kasari-sari no datid oroitan ino pa isimbari sambayang datid di nga no dati ilanum songira boleh jadi det ako na hino kasimbar nagi isambayang nga kada tokono kapasay sumambayang sambayangan tokono paingkuro no po porikoton tokono po sambayang kumakinorengan di siyo na telan porikoton no po kada toko kapasay oy napasan no kung di manambayang di siyo ka montok dati montok ihati sendiri nakasambayang takoy nangku ka kasambayang takoy nangku ikaposin dati demon kita daw iso no pemantadit ay agat tetumanudot kinorhengan ti hokopuriman ila sumambayang nga agat ano ko miloh na padam ay so dala sumambayang ay sa mo'y sambayang iyo dadi dohot ginawa nga mantad ko ilo naralan datid sumuko om manang kiburas kumakinarahingan gunaon to konolo mantad ko iti pohot live streaming ko pagyampayan dati gunaon to konolo jadi montok kinarahingan nga iyo di to konon santo buanuno na pay milo dati gunaon iralan imila dati gunaon do rumikot kumakinarahingan ang gunaon na dati paingkan nagid isuang ko pangubatan isuang kolidasan nuno no pay ralan do milod ayit momused olida sa tinandati point topot man to kanagya umbalay gi okay jadi miagalidit ay pahilon to kanolo nga orohyan ko mangimbulaid iso o boros ini numan pentalango iti panulis sa pelajaran dati hari nangkud iya no po haro sangulun it o kita nud iswanggot gilan da dosa montok no po di orotian dati ko kitanan no po nga miagalit akuri pengharapan tay ko ay sa pengharapan dot ino pa'y tulo ni di nga koydo nga kanaw sumambayang toko miagali la tulun-tulun di laid moy do kinorahingan no po nga papari ko ti siya malaikat daw mangukab pintu penjara dosa di tulo ni di isa ino koylo do ino pa'y tulo ni di nga isuang walay dati kombolutan dati teko it sungkan tukad dati sambayang pati nga pangukab imilom mangukabidit pintu penjara korikot piala komondot pintu penjara dosa omoy dahdo ino pohit gilan ngay dosa di nga o kaban muntok ketulo ni di jadi ino pa'y pagangatan dahilo nga isay no koy ladharo hitam pinay dati karuhang tanganak nongo gililod isuanggot gilan do duso patilambus ta konod manggitilod isuang na sambayang isay no koy lod sayrad ori ko tatimpu nga pakinongohon ni kinarahingan na sambayang dati hali piya kakitanan na po nga mustahil tu itinupugya keselamatan nga secara pribadi miagal dadit ay dadi apatut temo ngobitulun ka hari ginaw to ket di bo nga dang kinarahingan no Thailand ti di pariko tanto kono po kumakinorahingan nunuhi ka purimanan dati
Isiyo na kailo dat hari na kud ino pohit sambayang dati dinga tarimon di siyo ka amo. Tuhot na padid ikalimpupusan nga nakasambayang kay nangku ka. Pahitian to kan nati pelajaran nati dat kasuabo na bay no? Nga orohyano ko di dat kalimpupusan na pati nga makinangaw takad iso at sinding mantada tinimungan dat mogyan anak hinggad ino pa ituluh ditit sinding nga nakasambayang koy nangku ka. Miyang pa ito ko di keluarga isay magalangaran lo keluarga di nga rongohon pa dati mo ilanin lagi. Nakasambayang ko'y nangku dito Dubai no sa lomdongaran di Jesus nanunulang kulisida ko'y tinungan mo. Sambayang ko'y sasamon doy ko po siyang toko kada ko lihusumbayang nitikit kadang toko no po ginawno sumbayang ko'y makiano ko sonongan ang ginadaw inisi ulun na suway sambayang ko'y sasamon doy ko po siyang toko kada ko lihusumbayang nitikit kadang haron na papagumbalan sumbayang ko'y at tangag na paginado Ryan ko ng kuminsama Jesus pamasi sambayang ko'y sasabon dahil ko po siyang toko kada ko lihusumbayang nilikit kadang. Atumbayan to kod agayo no pagumbalan dati dat sumambayang amo ni kita daw nga ilo paralan dati min sobok sumuko kumakinorahingan kano sumbayang to ko kano misis ato ko di isong abay kinorahingan isong kerajaan sorga kung sikaw do kasoba na bayno insan pod no kayong pupusi hati kay sisan da sumbayang misusuwab asaru yahay dot kalihu tumomod dot amu sumambayang nga kasoba na bayno no purimanan dahay do itino po sambayang nga agayo kuwasa lobi ponda sayra da mogisi so ihad iswang da sambayang manta didi uhupan na yahay ay magada di ko basanan dahay dat ako pud tay ko tumomod da sumambayang moy dot irin na milad iso pakaguralan dahay asaru umilom ni sama kumadia kung sikaw Tuhan matadat so kadung pang panok madahay isuang tindalanon ko pasyan dahay